ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti amuda nanam ay tibiyag mo, di dalaam mo adumet a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho, wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamet dulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek munto, umaala, umadayakan ko, kastula agayos, nga ukbog ti painom mo, di dalaan mo, nag-uutang ka iti bangko. Into